Kumno Paralok baieid sin parang priang smai bi baroh Shah kani YouTube channel janga ka Jingtip Technology. Baraka tinggi sengi Paralok baieid kwa ban pen iaphi ba kumno bangila ban bo security Hapoh jong ka email jangi la ni ka Gmail jangi ma. Namar menchua ngala shna tengga video nre ngala klet na pat ban pen i ba kumno ban bo security. Dalingan pen iaphi kani ka sengi kumno ban bo ya ka security Hapoh Gmail. Kong dong ini ban like Hapoh Gmail app. Tapi lah poh Gmail app, klik ang ni icon. Dew new email bang asna men aku tu poh. Nalak kait pada pen iaphi kumno ban bo ya kata ka security mah dengan yang ni. Tapi lah yang tu, saya klik yang ada icon. Sami ini Google account, saya klik yang ni Google account. Fill up pen i kan load kan poh yang ni. Fill up pen i kan ni personal info, data and privacy security. Hapoh security kira ni. You have security recommendations. Recommend actions found in security checkup. Akan ni ke security ni dan kam ban bo ya kan ni namar dan ibu ya kan ni ke security 6 dan manu bala ban hack ya ke Gmail account jongphi dengan yang ni protect your account. Bila ban i Paralok kalau load untuk bila ban i kipan yo phone number dengan ban klik yang ni apa add tidak nak add kipan coban type your password tinggal type your password minta namarkan verify ma pide Shah ma phin am te pila ban i kalau load minta tekan ni password ke along tinggal dan kamban ayo number phone bang ban register ma Pila type your number phone I next. To make sure new number is yours, Google is going to send you a text message with a 6-digit verification code. Untuk poi tahu number 6 digit, apa ke SMS, tinggal type ni. Pila mi itu new code lah poi tambah kalau mi yang tu, tinggal ni next. Tinggal ada next untuk. You can update phone number dia gumtu success mah gila tahu aja orang. You can update this anytime in your Google account dan done. Nah itu done. Di pila ban ni security check up mana udang dan tu exclamation mark mata kila tick kamut. Bahkan ni ka you kala save kan ni ka email jangan. Turn on enhanced safe browsing for your account. Get faster, more proactive protection against dangerous websites. Tinggal ban I continue hang ni rumah. Enhance safe browsing for your account turn on. Safe browsing kamu dah ngilai yaki website ki ba sibuk sidon gaja ka bangi pendap yaki email ni dangi save tar dangi tier online ki pendap yaki you dah hak tu ke por kan sa alert kan ni ka you kan ka safe browsing kan sa ong bagan ni ka website kam de was ka safe. Tetangam tu Paralok pila ban i pila ban save ya kak you jongphi pila i minta uniu tick uniu green tick ula lawan menea udan tu mentan sipang pila ban i udan tu exclamation mark di pila ban save ya kak Gmail account jongphi kumni tikidan saat lagi ni security options badan Hapoh Google account lani ka Gmail account jongphi pila ban page ka dan hani harum bagi tho ani sign in to Google kawai de password kini art lipat kadai use your phone to sign in menta ka off de ka ban on pila yang tu da fi on kamut kan sami ka pop up ma phone da pimut ban sign in man ka por da pimut ban sign in new Gmail kan sami ka pop up kin kali pp dai ma pi bamut ban sign in hani Hapoh Gmail pin yes tapi kala ban sign in lembakan ni ka phone ni desa kau ni ka wipat ka dika two step verification kan dika two step verification ka badan kam ba kamut ba ukur un sapoi Hapoh phone jongphi but ibreu ke nam la ban hack dalai lai ro da pile da new two step verification ta aling ni Lait how new two step verification kong dong in lai Hapoh Chrome namar kan load Hapoh browser jong Chrome ma pila ni two step verification kita only protect your account with two step verification prevent hackers from accessing your account with an additional layer of security when you sign in. Two step verification helps make sure your personal information stays private, safe and secure. Kapamut parok ki personal information ki personal email jongphi button Hapoh email jongphi ki hackers ki namla ban hack namar pila done your new two step verification kani ka tikanahi ba kimla raban hack pila ban you tho pila ban i ni ki tho use two step verification for all your online accounts mut baroi online accounts jongphi pila ban use daw new two step verification
Teki beri kena melaban hack. Te aling ini leh ni harum get started mah. Pila ban i. Te ini jet. Dia email. Te dan kamera type password. Dengan auto save your password. Bakal akan dia tengah leh biang sen. Leh biang tu email ba pimut ban shna tu step verification te kayong ka screen kum ni namar bang type your password. Kam nampen ira. Namar ke Google kam Shah ban record dapi type password. Dengan klik ni next pila ban i kala load. Te adalah ada next. Kalau mi two-step verification, use your phone as your second step to sign in. After you enter your password, Google prompts are securely sent to every phone where you've signed in. Just tap the notification to review and sign in. Kabamut habarok ki phone bapila sign in kan sami ka pop up bapidai mapi ne bamut ban sign in. Tekan sap poi gani ka two-step verification kan. These devices can get prompts Realme XT. Tangkan ni Realme XT banga use man sign in. Yung ni Gmail kan sapoy ka prompt hatala ni ka pop up mah kin kali pidai mapi ma bamut ban sign in. De pin I yes tak pila ban sign in. Tengin ni ni harum big talk continue. Tengin ni klik ni continue. Pila ban iki talk so ni almost there and a backup option kam ka option ka belong backup mah. If you lose your phone or your second step is unavailable, you need a backup option to help you get into your account. Subo ka kanika phone yang pi ka ja no. Dia pin namla suban sign in na tu na phone. Dia pin I do number phone kamot dapi to auto or forget password la na you kan sapoy ka message ni po number phone te pila ban change kan your password subo da kala ja ka phone yang pi. Then how do you want to get codes? Dengan I text message kam biang banda phone call terdang biang dekat text message. Then ni laman I to send. Then klik to send kalau proses pilih i. Tingin apps pangun poi code. Ni apkan poi ke message mah. Kan poi baru tu code. Tingin ni type yang new code. Di pilaman i ke message kalawan. Dengan type yang new code. Kapoi hani hapo number phone bang ai mentan. Dan ada ban type dengan I next. Tingin apps pang bakan accept yang ni. Turn on two-step verification. Second step Google prompt backup option voice or text message. Kita tahu ni use to sign into to Gmail jangan on these devices. Tingin I yang ni ha turn on mah. Tingin klik yang ni turn on. Dah pila ada ban klik yang ni turn on pila bunyi. Kita tahu turning on two-step verification. Available second steps Google prompts mah. To receive Google prompts, just sign in to your Google account on your phone. After you enter your password on a new device, Google will send a prompt to every phone where you've signed in. Tap any one of them to confirm. You can only sign in on these devices that support prompts. Realme XT mah. Kan sami kata ka prompt mah lain kata pop up kan sami kan sekali pidai mapi bamut ban sign in menta tapi I yes. Tekini kibi pat kidai voice or text message katur la verify. Ya text message kamu kan sapoy ka message atu dah ka phone. Tapi I forget password ai mah. Tekini kibi pat kidan backup codes. Dan new authenticator app udah jong Google mut piap scan new barcode auto code unsan ne atu apa jangan ni Google authenticator app. Jadi pimut ban sign in kan sapoy bika code am tu. Dah ni udah new app bang use ke Instagram. Ke Instagram ro ngabok ni Google authenticator app tengah la ban sign in dang ha page YouTube password atau dan manu-manu bamut hack kinam la re. Tapi laban page ni ro ki pin i notification Google account updated two-step verification turned on pila bani ka Google two-step verification kala confirm pila bani mentan kala mi tu prompt hapo ka smartphone janga te pila ban save yo Gmail account jang pi kum ni da bra pile da ni two-step verification uni udah badan kam do ba pidan pidai ban le hapo ka Gmail account jang pi dan kum ni Paralok Khublei Shibun ngan scam kan ke video kan yarap ipi iwei bat pin like naki jing Shah scam ki beri Khublei Shibun